Kulamaviki adlule umama uZandile Gumede ujoyine i-MK Party. Bamnikeza iposition yokuthi uzoba uDeputy Convener lapha KwaZulu Natal. Uzoba isekela lika Baba uWillis Mchunu ngoba bafuna ukuthi alekelele uMacingwane kulomsebenzi ababhekene nawo njengoba kuza ama local government elections. Uthe ngeviki eliphelile MK Party bane media briefing. Yazisa amalunga wayo nomphakathi ukuthi le special presidential team ebesiqokiwe siyahlakazwa. I-National High Command inikezwa amandla wayo ukuthi ayiqhubeke ngendlela ebisebenza ngayo. Ne-presidential task team iphinde ibuyele futhi inikeza umsebenzi wayo. Bese kuthi uDuduzane Zuma oyindodana ka former president uJacob Zuma yena ozoba i-first deputy president. Kwenzeka konke lokhu ubaba uWillis Mchunu kwase kuthiwa usezoba ingxenye ye-presidential task team, akasezi ukubhekelela iKwaZulu Natal kuphela. Kanti kulamaviki adlule kukhona abantu abakhombisa ukungenami baze bathi cha umuntu ongenzi kahle uNomvalo ngakho ke kufuneka ahambe emkhontweni. Bakusho lokho ngoba bathi kunomuntu othize ngesikhathi kwakuthiwa bakhetha abantu abazoba amakhansela abakhetha abantu abazoba amakhansela. Ngiyakhumbula ukuthi kwakunama consultative meetings lapha babehlangana khona baphume namagama abantu abazokwazi ukuthi babe ngamakhansela. Bazokalisa ukuthi no bona basafake i-dispute kulolo daba ikakhulukazi engapha eThekwini, angazi kuphi nalo. Udaba lakhona kwathiwa selidlulile manje lidlulele kubuholi beprovince okusho ukuthi selidlulele kobaba uWillis Mchunu mhlambe nomama uZandile Gumede nalabo asebenzisana nabo. Bengingakayizwa imiphumela ukuthi ithini ngalolo daba. Simbonile uDuduzane Zuma ehamba no former president beno Sibonelo Nomvalo bahambela indawo ezehlukahlukeneyo. Bayile eLimpopo bafike bancoma futhi ukuthi eLimpopo iyona ndawo okungena inxushunxushu okukhethwa abantu abathize bonke abantu nalabo abangaphumelelanga bamemva kwalabo abakhethiwe bathi siyaba support. Kwaze kwasho kwathiwa no iyethembisa iLimpopo ngoba iyisifundo futhi kuwo wonke ama province akhona ukuthi into efuna umkhonto wesizwe party le ubunye nokubambisana. Into ehamba phambili idiscipline. Phinde beze eGoli lapho uDuduzane akhulume kabanzi khona wachaza futhi ukuthi uyayiqonda inkinga ekhona emkhontweni futhi akafuni uqamba amanga athi kumalungu omkhonto wesizwe party le inkinga zizolunga namhlanje noma kusasa noma emva kwenyanga noma emva kwenyanga ezintathu, kodwa zizozama ukuthi le inkinga zilungiseke ngoba zinkinga ezingafuni ukuthathelwa phezulu. Ngakho ke ucela ukuthi kubanjiswane kulwela ukuthi akudlule udaba lama local government elections. Zithi ixoxwa lezi zinto kodwa bebebambisene abantu bomkhonto wesizwe party bebe futhi bephila phansi kwediscipline ukuze bezokwazi ukubhekana nalempi ekufuneka babhekene nayo bebambisene. Inkinga njoba ihlezi zikhona akube nendlela ezizosingathwa ngayo ixazululwe. Wayethi uma kukhona abantu abacabanga ukuthi liyabhekana le organization iminyango uvuliwe abaphumi. Wathi futhi uma kukhona abantu abayitshela ukuthi ngoba bona bane following hayi banelungelo abavula into yabo, kodwa kulabantu abafuna ukuphatheka abazi ukuthi la into ehamba phambili iorganization akuyena umuntu ekufuneka kuhlonishwane ukuthi noma kuxazulula inkinga ixazulule kahle kodwa kube kwinhlonipho nediscipline phambili. Labo ke akubanjiswane kwakhiwe kuwe phambili. Mangithi ngena ku TikTok ngizithela phe kwe video yamalungu omkhonto wesizwe party angajabulile. Wona wajabuleke ngoba bathi abamfuni nje ubaba uWillis Mchunu lapha kumkhonto. Caphunela ivideo yabo bazozisho izathu zabo. Ngicela ukuzuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo. Ungakhohlwa ukucomment, subscribe, share, like. Cela uzwe la. Akangasidayisa umsholozi siyamcela. Akangasidayisa umsholozi siyamcela. Uma kukuthi leyo le fish picture eyenzeka la kulenhlangano akazwani nayo akasukuma khuluma. Finish. Akazolalela mama sisi. Abantu batshela thina imihla namalanga ukuthi iziphi inhlangano manje abayivotela. Akumnandi ke kuthina. Esayakha le nhlangano. Sayibeke ezandleni kaMsholozi.
umuntu engasandamena kanjani sayakha lenhlangano ungasibuka usithathe kancane usiqale ngamehlo njengamanzi ophuza kodwa imqonde la ngeke uyikhona sithi namhlanje enough is enough sicela umsholozi la ngolesithathu bani kuzohlelwa kona ukuthi kuzobonakala kanjani kodwa siyamcela ngolesithathu abe la eKZN azo address ama-comrade lento yenzeka wonke ama-profit kodwa eKZN kuwest kunobaba la olidayo la kwiprovinsini usanda kuphahluka kuthina kuleza inyangane nje idlule engakakhethwa amakhansela uthi phela iNC mangabe phela iluzo umasipala ingabe phela isiluzo la yiTheku nemabhida hey sathawu kanti baba wena ukanjani kanti ukumi kanjani nini kodwa ke kulungile yonke le nto iyozwakala umsholozi mesila ngoba labantu uyabazi umsholozi babuyisile wabeletha la ngoba ethi sifuna i2/3 majority namhlanje sesithi ke sesiqikekile sibafuni akabotha ubenza njani sila ofisini neprovince KwaZulu Natal ukuzolalela ikhalo zamalungu omkhonto wesizwe party ekhala ngokuxoshwa noma ngokwenzelela kwabaholi beprovince nabe-region ikakhulukazi abeprovince kule nto yokhetho noma la bekutomulwa khona amakhansela azomela umkhonto wesizwe party bese kuba ukuthi abantu emva kwalokho baba nama-dispute esikhundleni sokuthi anakwe lawo ma-dispute babanikeza i-email address engakazi iphendule umuntu bathi besuka ngokuthi baxinwa kuziwe ama-ofisi bavala ama-ofisi lavale le-region lavale le-province bahamba bobambela imihlangano ehhotela so-ke bashintsha amahhotela aseThekwini babambe imihlangano i-ofisi bengalikhokhela umphakathi-ke uthi usukhatheleke manje noma amalungu omkhonto wesizwe party usukhathele labaholi aba-useless lento yokugcina la emkhontweni ongabazi ukuba bezokwenzani and ayikho into abakwazi ukuyenza bahlulwa ngisho nama-dispute akho ngisho yodwa i-dispute abake bayi-attendeka and kukunye ibona babonakala beyabantu abaxovayo bexova ama-comrade egcine sesongelana edubulana and amagama abe bephatheka ngesikhathi ama-comrade exovana noma exoveka noma ejahana noma esongelana so-ke siyacela ngisho sekukhona nokuthi phela amaphoyisa lawa ePKTT ukuthi sengathi phela sengangenelela nakulento abaphenye nabaholi bethu abathathe nje aba-interrogator ngoba lokubulalana babona ngoba ukuthi ngempela mebesonga abalokhuzana amalungu omkhonto efaka amagama abo mase kwenzekile kwashona umuntu abayi khona kwenzeki nje abaye kobona abaye emgcwabeni bayahlehla la kufanele kukhethwe khona abantu bejahana ngokuthi bona sebefaka abantu babalanda kwa-ANC la abantu bejahana khona ilokhuzana uhlelo lungahlali isikhathi eside ubabona ngokuthi bangezi bangabi ingxenye nje yayo yonke into njengamanje into ama-members e-MK Party zizicela uMnqamalathi angenelele siyamcela ngolesithathu ukuthi abe se-KZN athole indawo ikakhulukazi eThekwini la kuzohlangana khona amalungu e-MK Party akhiphe izikhalo zawo ngoba bayaqala bayafida ngolesibili bafida ka-IEC abantu akwabantu babo nama-PR councillor bathe awa-aplaye khona bezokwazi ukufaka abantu babo na-aplaye nahluleka so-ke noMpungosa bavele nobuholi baselokhu bangabaleki bushiya elokhuzana ngoba butshengisa ukuthi buhlule umsebenzi bushiya ama-ofisi kanje bohlala emahhotela abasadingeki nje emkhontweni bobabili abasadingeki akekho obafisayo and zonke izikhalo ziya kweDuotayi bathemba yona ubabuyele semchuno akadingeki ube ese-useless vele naka-ANC akahlale nje ekhaya ephumule ngoba akasazi lutho and usopolitiki ngempela sasivele singamdingi emkhontweni sasidinga ama-revolutionary abalwi benkululeko. Lokhu kukuveza ngokusobala ukuthi umkhonto wesizwe party awukho ready for a conference.
awukulungela ukuthi kungathiwa uba neconference. Awucabange labantu uma besalwela lokuthi kuhlangane kukhethwa abantu abathize, uma sekuthiwa kune-conference kungaba njani? Uma sekuthiwa nje kune-conference abakafiki kulesigaba sokuthi bakulungele ukuba ne-conference. Angisho mina ukuthi lezi zinto labantu abakhala ngazo azilona iqiniso, angangazi, ngoba manje sekukhombisa ukuthi ngesikhathi kuthiwa abantu bakhethe abantu abazobamela, kukhona ubulungiso obungenzekanga khona lapho. Imagine-ke uma sekuthiwa ubuholi bonke, structure sonke funeka sikhethwe ngokwe-conference. Laba bazobe befuna ukukhethwa yini into abazoyenza ukuze bakhethwe? Azizukwenzeka lezi zinto lezi abakhuluma ngazo la ukuthi kugcine kwenza ubugebengu nokubribe kwabantu abathize, kwenziwe zonke lezi zinto. So umkhonto wesizwe party awukakakulungeli ukuba ne-elective conference, ngoba abantu laba babuya endlaleni. Abantu laba babuya khona amathuba amanye avalekile. Abanye bathola ithuba lokuthi abaphathe futhi. Abanye babona ithuba lokuthi bazoke baphathe empilweni, noba la ababuya khona bakaze banike ithuba lokuphatha. Ngakho-ke benza ngakho konke okusemandleni. And okubuhlungu khona la kukhona abantu who are there to serve, abanawo lento yokusebenzela umphakathi, kodwa ngenxa yokuthi kunale power hunger le khona kugcina kunje. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.